Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sini ufapang aku teman-teman malabiku, silasur malabiku yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan atas hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita hadir di tempat yang penuh dengan kebahagiaan ini. Turut mendoakan anaki kedua mempelai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dianugerahkan kepada mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak yang soleh soleha, serta disejahterakan kehidupannya. Begitupun kita semuanya yang hadir di tempat ini. Salam serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi teladan bagi kita semua, sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhir nantinya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini yewe sungguh luar biasa egana apa botingan naikia ya sengi mega apa botingan, ternyata mega tahu meloe masyarakat jamaah yang rahmatan Allah. De amat teman-teman berdiki lalu-lalu ko yolona pengadilan agama kamana ni tutuda ko yawana po kaju-kajungi angkan itu dah ko motoroe angkan ni madong ko angkan ni maga panalo mana masyarakat jamaah yang rahmatan Allah. Saliwang yero maka dalo pengadilan untuk boti manulo. Jamaah yang rahmatan Allah, napi tu pasabarna maka namagi je na taci nampak mi alu biningan na masarasi. Satu kemungkinan besar makurangi paduangan. Ya. Apa kotoloma bicara reso luar biasa. Napi maka bisa rumpun na boti buranewi, mamanu-manu, menre duta malino, luar biasa ni resona. Temaka dari reso. Nulai makurangi paduangan na. Iya naruh pasabaran na kotolaw botinge desa na tujo ke bawah. Jadi kotojo ke botinge keko gicarana ya roidi to bolewe nareko yewe majama botinge teladuangi kasi paling tidak akan abama ni tanah horo tu mananunga alu bininganta iya balik ko de taisang imakro akan abama ki salama ki ko de balik tisang imakada salama ki asalawa bawan ni jamaah yang rahmatal Allah teladuangi ko te majama nasaba yaitu ko apa botingi pegau mega malekana pung Allah Ta'ala hadir terutama di waktu na melo kawing jamaah rahmatal Allah. Jadi ko hurek kawing atana pung Allah Ta'ala yar malekana pung Allah Ta'ala langsung malapor ko pung Allah Ta'ala. Maka na boti decengi anakmu boti decengi atamu asan na yewe anak na yanu yewe angka yanu manca jisabi tamamanan ni angka yanu mangantara jadi tamamanan gitu na. Nalamanan ni CCTV, nalamanan ni CCTV jamaah yang rahmatan Allah. Jadi aro macanti-canti makasinge wajun na komemaga makalaleng mabisa panewi ang kamana ni menre koro rakamata jamaah yang rahmatan Allah. Maka dai di manca jisabi waktu na boti jadi tela doangan. Yang kedua kotolo botinge andre lalu ki nasabaan ka baraka ako tu. Maka rin nabita andre kami nama kaja andre na papa boting on rojana madosa ki ko dito manre kecuali makutu mapuasa jadi andre lalo ki ko deta andre maka dewa andre je ustaz na kana kagula so na kana kasangura migoren na mendre kolesterol ku acara na nono lada tu siya nuku komanda ka acara karupang
karompo na. Dito Andre karompo tas mabajje. Ini balik uai. Dito inuwe apa koro more ka asima ni jamaah yang rahmatillah. Bangka to lima bangka na. Andre ki angka baraka aku tuh mau cedek mo. Kemudian jamaah yang rahmatillah Allah. Jadi kong kan itu boleh tameladang ki boti bure boti makun raya manda ni kome kasimaga dan lain sebagainya. Mamagi-magi we lo dua tahun ni ko pengalatala makada decena ya kasih mamagi-magi na lete abarakakan na lorilia jamaah yang rahmatillah Allah. Cuma makada nabita ajalalo mandre ko bolana to kadie. Ciri-cirina to kadie asal we kasisa mina persilakan to kadie tu. Asal makada mi bawa andre ki, murah ni makada andre ki. Kurang ni tokat dia tu tokat dia tapi asalan kata wekado ekatalu nauli makan lecek ki anu ki cedegi si aga ta maki ange andre lago ki aba mage manca ji babura lana wata kaleta ye tosi ko to mande ko belana tokat dia manca ji lasri wata kaleta nabi tak sendiri makana ye ko mande ko belana tokat dia mu andre manca ji lasri lana wata kaleta aba mage sisa minasul kan andre ki sisa na yan rito mantela langatin na salahan andre to ngi jamaah yang rahmatillah Allah tokat dia tapi alhamdulillah aku itu mau nerita lamu-lamungan atau apa kau alhamdulillah baca jiran berubah andre jadi andre lalu ki jamaah yang rahmatillah Allah. Kemudian untuk nana boti buranewe aga na bego ya roboti parwe terutama kesimpulannya ya roboti parwe apa waktu bosi-bosi ni kadangnya boti buranewe mbok boti makun remah kuto iya boti buranewe aca-aca ko cari-cari muka ko matuamu apa angkat tu matuan boji-boji ko yang kakai angkat tu matuan boji tu ko yang busang ni iya apa angkat tu matuan ko yang kakak ni tak cede nanti bati namoli sabaruran nalaman toki kami memento jadi isa-isa ko makara ustaz pacecere je matuaku ade ita stelana makaro oh mapakwe yara katana ini beneta makara yaro mama yara ka bapa batu vida jeru macai aga na hoji oh mapake yenaro ni pakai lalana lu benengange harus pakai sistem bertahan jadi boti burani misalnya ko mabedar matuata tapi tidak mungkin contoh miewe ko mabedar bertahan ki na desa na to limeta macai itu matuata paling lama 80 tahun metani ma cicil bola bete nang kama to sewa waktu namo gele bala kajena na deto na macai Allah jadi bertahap nah iya na to nakadana boti buranewe apecha ko to kopolo alama ko to komaratto iya ko na jalaw ka ko jama-jama matuamu agi anak ya lin iya ko na nongko ko na matuamu agi anak ya lin desa kaga na coy itu na ko to liyawe mariawai jaman rahmatillah yang penting aja mutoli malam mariawai batu-batu tuh jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala karena buat hiburan ini bisa yagi ana ya deh makar na boji maru matu aku na cerika na boji maru matu aku na jallo ka jama-jama awa lo mana itu mita ki madejo itu matene kecuali ko to di mana na tutu ni matoy mapamula ele tangaso arawe tangabani paralin musaha alanya ambulas TV ko rumah sakit dadi panamuna ini tuh jangan jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala agar tapi insyaallah na matuatak kewe na magallo tu magallo apa ko kewe kampung utama na daerah takai na gani asan na yewe magallo mana tu na kewe magala mana kemudian boti buranewe aga na naribeka utama na ko to botin baru aja malulu uta ito mi kesimpulan na tama ko kamarae boti makun raya ang kami manikolalun na kamarae hanya sana maju mata aja mulai dayolo itu badamu bulu matamu aja sana maju mata bekasi ini parfummu waju-wajumu baju-baju yang bisa iya aja tuh sih apa katong makun raya we kasina jadi ro boti burane boti makun raya kani boti makun raya ya kong kaki konaran na kamarae ya mi je kesimpulan tu apa asal magallo na simulangan na insyaallah lettu kisi hupura bakaju sero makasi matar rumahnya makini naw matar angkani boti makun raya laleng angkani boti burane ko tama ko kamarana na
benem bapak mula je kanan. Baca bersalam boting per agai baca. Assalamualaikum ya Abar Rahman. Mape bali ni boti makun re dalam kamera. Waalaikumsalam ya Sayyidil Amin. Elo ni nak mata tanah kesini. Pakasing rampan aja malu dulu. Baca ni nak fado ngui supaya tanya setan bercampur. Ya roboti makun reye. Aja na yoro lakai mutama kalau na kamera Pak ketua makun re tapelotoi cari muka tu matuana tanah mawatuna. Mon rosi malah pacare-care lulu manang ipanewe matoro kacagomo apa boti pan kije angka nila mau se sisan matama tanya na beda salah boti paru na baca boti burane angka na benena mumpa ko babange maka dana lakai na innalillahi wa inna ilaihi rajiun masela benena maka dai bapak na boti pan ki matula mana masiga niga mate maka de lakai na pakakasae mate talada mo saliwan awe sunga tala garang mana kasih mati balik buat terus ya tuh jamaah yang rahmatan ya kata para bahasa barena magi na masih gak madodo para yang ternyata saya sudah dapatkan penelitiannya ya rupanya di makun ini nama dikitoli mana dan nama dikitoli ya ceri selang ilakai tak iya apa nama mah astagfirullah amo male mah katadda na ko tapay no ko tapan lapit ay yaro ini bare makun ray aja mutolin no ko ikasina iya aja awe ang kanina jamaah yang rahmatan Allah jadi na makrona boti burane boti makun ray jadi koto tamana baca ni baca ni bismillah ni supaya bukan setan yang bercampur setelah itu ngarangin cemejuno mereka maku kue macuani dan bisa cemejuno jadi cara anak cemejuno boti burane boti makun ray ibise ni 5 katalu Hore bisa 5 katalu ibise ni anu katalu to ya aja na ditapu kok burane lamaru kemakun ray yuba apa mancaji lamaru ba pak bura sirunto jadi pak disangana na pak usah salah apa ya na tujuan atau makunnya pero mo to ka makure ko biologi jadi risa man to jadi boti burane na ibise ya roboti makun ray 5 katalu na pibisir we katalu na paliski majene pada kutulo masempaja burani bisa jewe terutama ya rini kutu majene ya kutu majene bu pak aja lalu nade nakene wai yawana kaci-kaci isaliwata hati-hati nasabak de nasa itu hati-hati api neraka jadi nak kuburan ni bisa je mabolo ni kana we katalu kiri we katalu si bawa uluta we katalu puri bolo ya nak napaki pakai sabung ya harga sampo maka naman ang kostas pura biaro kita takutkan den iris sama kada aga campuran ero sabunga ya harga sampo tapi logo na masampajan apa ko chamijunu ya logo masampajan apalagi boting paru bosi jakaman na tes 10 wani na pura chamejunu siko na boleh si tes di wani chamejunu siko tate talu wani boleh si chamejunu siko lo si sugu chamejunu siko insyaallah nyama mu akate na mese pula iko jamaah yang rahmatan Allah jadi ini mata mita agar na boti buraneme terakhir boti makun ray apa tu bana ipiga utama ni surga pakasingi sempaja 5 waktu mundo apa itu lakai mu lisa masigi tu satu kalinga dana lakai mu aja mu perintah lakai mundo ja mega makun ray itu utama neraka ba angka pura makutana macarama ka ko sidra bagi abulu ya roh
iya ro buranewe makutane makade nasa makun regare megalada tama naraka Pak Ustaz. Kebetulan ibu-ibu megalada hadir itu apa? Gora makun raya. Makana makun raya kamu asal. Jadi yemi itu natama naraka makun raya nariko de na bego ya Pak. Sampai jali mawatu de na bego. Babali bari ko lakaina. Newa ni lakaina. Rajalo-jalo ni lakaina. Nagara-gara ni lakaina. Mati malolo lakaina. Dapat maga gara-gara to 5 sila. Jamaah yan rahmatullah. Apa na 7 lakay madoko. Kaya na batalis. Kumadoko to lakay mo hada mo delekku. Aro liwi na wadodo jatu bektu to di mulok na mo ceki sojo mate toki. Makana maga si onrane di cholo etales. Jamaah yan rahmatullah. Tapi magalo mato kung kabola si tang bendre ni makurenan na. Dari mana si tangen mede. Makana si tangen jana to mendre katoni bose yase. Jamaah rahmatullah. Agar na jaga diri dari laki-laki lain apa sanggar malang tada hulul jalan ya suruh kami namu hujin yaitu di buranewe 2 bawang pakasingi bimbina nak beneta aja tamako sarako beneta awak nigi to muliakan istri na kung alatala muliakan ya namo penyak beneta akan itu mancung nasa na mariganga namo mataru-taru akan itu kowe kasih na bareng sayang kowe suruh ako mana kasambala tarasi mo batso kemudian macam agak sana buat tiburan aja mau makan di kobenemu aja mau masih lelengan di benemu si pamakun lainnya aja maka dia mana benena yang cantik maga kalau tuh cantik benemu ongkosoki ya mana benena yang si sele baju persatuan kalau tuh kena baju persatuan benemu alingan ya mana benena yang gang kasiku lawan alingan tuh benemu ya itu nama jago calo gang kasiku jamaah yang rahmatullah Allah ajam po kami na jama cama bisa pa ni pametoy lolo tersinggung memang aku malah bundang salada po ha jamaah yang tersinggung ya ron ni mede jamaah yang rahmatullah subhanahu wa taala salamat ki jamaah yang rahmat